Karibu mataza. Usanga anyura ubukwe barahari. Usanga Sony TV yateyemo. Noneho ukavuga uti amashusho nta kibuze. Sony TV imbere yawe. Nitwa Sony TV imbere yawe. Sony TV imbere yawe. Sony TV imbere yawe. Sony TV imbere yawe. Shaka mama ruje kwa Sony. Sony TV imbere yawe. Imbere yawe. Imbere. Hayo mu cyongereza ni in front of you. In front of you. Yego. Okay. Rumaga. Rwanda ruzira umwaga. Namahoro. Basuni TV. Turabaramukije n'abakunzi ba Suni TV. muzoza mugara kuri Sony TV. Ngo Sony TV ngimbere yawe. Mukanya yavingira ari ngiye ngo Sony TV nyuma yawe. Ariko Sony Ariko nubundi Sony TV yaratugose. Ni imbere n'inyuma impande zose. abera hose cyari. Jewe none niyo ntari mu makwe azatega kansanga mu rugo. Ngo reka ngufate ifoto ya thumbnail. Njyamye ndabaye no mu gikogwa. Ako numwira wanje cyane. Mugende mushigikire Sony TV kabisa. Namwe abari kureba mutarakanda subscribe hano ubukore. Sony TV imbere yawe. TV imbere yawe. Sony TV imbere yawe. Sony TV imbere yawe. Yari Samu amara Imana bane nawe. Usanga anyura ubukwe barahari. Usanga Sony TV yateyemo. Noneho ukavuga uti amashusho nta kibuze. Abantu bose bazakenera samari y'ubukwe bwa Fabiola na Merci bamenye ko batazabura kubera ko tuba twahazindukiye natwe. Kumurira sindatinya ukonisha musano ururutare nishemo rosatara ndasinyami kumurira sindatinya ukonisha musi urutare biza ururutare nishemo rosatara ndasinyami kumurira sindatinya ukonisha musi urutare biza no mu gikombe cy'urufu sinzatinya ukonza abandi kumwe nawe mana we no mu gikombe cy'urufu sinzatinya ukonza abandi kumwe nawe mana nakonzawe makukurata ungahura n'ibirusha n'ambara zo muri isi uko mumbatiwe mu mababa yawe mana sinzatinyika ibindi kumwe nawe mu mababa yawe niho nzibera iteka sinzatinyika ibindi kumwe nawe mu mababa yawe niho nzibera iteka nakonzawe makukurata ngo nahura n'ibirusha we
intambara zo muri isi kuko mubatiwe mu mababa yawe Mana sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe mu mababa yawe niho nzibera iteka sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe mu mababa yawe niho nzibera iteka mu mababa yawe niho nzibera iteka mu mababa yawe niho nzibera iteka uru rutare nishemo nubwo Satani adasigami akumuriro sinzatinya kuko nishe munsi y'urutare rwiza no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana kuko nzabandi kumwe nawe kuko nzabandi kumwe nawe Mana nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwawe kwa Faraho nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwawe kwa Faraho ashobora kurangiza ingorane z'abamwizera bose ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose kuko ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose kuko ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose kuko ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwawe kwa Faraho Welcome! Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Irma, nkaba ndi kumwe na musaza wanjye Rugaju, uraho neza? Tukaba tubazaniye ubutumwa bwiza nta wundi Rwanda Shima Imana yagarutse. Cya giterane ngarukamwaka aho duhura twese nk'abakristu b'abanyarwanda tugashima Imana. Aho itugejeje uko yaturinze, uko yaturindiye igihugu, ibikorwa by'Imana duhora tubona buri munsi. Rugaju, ese watubwira igiterane kizaba ryari, kizabera hehe? Igiterane Rwanda Shima Imana kizabera kuri stade Amahoro ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Guhera saa 8 imiryango izaba ifunguye, kwinjira n'ubuntu. Idini ryose waba usengeramo, aho waba uturuka hose, uhawe ikaze muri Rwanda Shima Imana. Hazaba hari abakozi b'Imana dukunda turi benshi bazadufasha kudusangiza ijambo ry'Imana baturutse mu madini atandukanye, kandi tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye ndetse n'abaririmbyi ku giti cyabo, abaramyi batandukanye bazadufasha gushima Imana
tukwishimira uburyo ukomeje kuturinda mu gihugu cyacu. Nzaba mpari nawe ntuzabure. Nzaba mpari nanjye ntuzabure. Turaje abo wakenyuruye ibigunira